Gukinyiria riu magana ma family kuma matũra-inĩ ma Sek na Soito Laikipia ya Rugongo ni mathamĩte kwao, mahiũ makaiywo na mathukuru makaga arutwo ni ũndũ wa ũhaguku wa ũgitĩri. Arĩa mathamĩte kwao methete mwĩgitio mathukuru-inĩ ma mũingĩ, arĩa angĩ magathamĩra kwa andũ ao arĩa maikaraga kũrĩa gũtahutĩtio ni ũhaguku wa ũgitĩri. Tukawapokea kwa sababu ni ndugu zetu, waweza kupatia mahali ya kuishi. Ingawa hata sisi hatuna chakula mingi ama hatuna hata mabrangeti. Wamekimbilia saidia Makandora. Sasa ndio wamekaa, sasa tuko pamoja na wao hapa. Hawana mabomu, hawana nini. Wanatembea tu hivyo. Na hao watu wanaumia kwa sababu hao wanafuata sheria ya serikali, kwa sababu serikali wamesema msibebe silaha na wakasema wao hawezi beba, wanafuata amri za serikali. Muturire wa ithamĩrio nĩ mũritũ nĩ amu amwe marararaja matirĩ na irio cia kũigana na arĩa angĩ matirĩ na indo cia bata cia mahũthĩro. Na sisi hatuna uhalifu, sisi ni mali yetu tunanyang'anywa. Tujai kwenda kupiga mpaka ya kaunti nyingine, wala tu ni wao wanakuja kuiba mali yetu. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie atongoria atumia gũkũ gũkĩrĩra thirikari hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana kũrĩ arĩa mahutĩtio. Ũyũ nĩ mũmbunge Sarah Korere. Risasi, sijasikia mtu anaenda kununua risasi sijui Somalia ama wapi. Hata ile maganda tunachukua ambaye tunapigwa naye ya risasi, tunaona ni risasi ambaye inatengenezwa na serikali ya Kenya. Kwa hivyo ni nani huyu anapatia hawa mauni marisasi? Muruna wa Jane Kagiri ni ashakaĩte kuona ruo rũrĩa rũratũngwo nĩ family ici. Laikipia ni watu wa amani. Hatuna bunduki ambazo zisizo halali, lakini sisi tunakuja kupatwa na maadui ambao wako na bunduki. Kwa hivyo one of the actions that must be taken ni ile disarmament. Mtu ambaye ako na bunduki ambayo si halali ni lazima ichukuliwe na iondolewe katika mikono ya watu wananchi ama wale tunasema raia. Rĩu atongoria ya moritie honge ciothe cia ũgitĩri gũtigĩrĩra arĩa othe marĩ na matharaita mũgarũ na watho nĩ matunywo nĩguo thayũ ũcokererie. Hii wizi ikifanyika ni lazima tuhakikishe hizi ng'ombe zinapatikana. Juu ng'ombe sio risasi ati itapita bila kuonekana. Ng'ombe ni kitu inatembea polepole, kwa hivyo tukiwa na ile willpower ni lazima zitapatikana. Hawa majambazi ni nani anawaprotect katika idara ya usalama? Tunataka kujua. Kwa sababu huwezi niambia GSU wameshindwa kutoa watu kwa hiyo msitu. Huwezi niambia serikali ya Kenya kukiwa na KDF, polisi, GSU, sijui kina nani wameshindwa kupokonya hawa wahuni bunduki haramu. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimo.